Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua Malulia Magelia, Waujilegona Palegona, Kagariki Chay Karamchkanchik, hay sumaq programa lanchico Waujilegona Palegona, revista semanal Rimarininchi, Chay Kamurike, hay Tucupaini, Rica, Tucupaini, Watapi, con informativo regional, simplemente Rimarininchi, nada más, Rimarininchi, ya Chay Waujilegona Palegona. A través de redes sociales, plataformas digitales, seguramente cualquier momento en la SICA a las frecuencias 100.5 y 89.7 de Radio Agricultura Mama con caps chaquero ya escuchaman chocolate chaman da chic zapalla que chic chocolate opearon que chic orange gachare con chocolate de la noche chenya tari que taitan chips otimi ma koy le con antari ko lachkan chic iskrechunga kanchis ni ischongning man kanjani jo iskrechunga ischongning diciembre wa palegona chena ari que konan pajarin hay que le falta chican con chican lunes pajarin iskay punchau charga bueno legona palegona ñari que últimos punchau una piña chican chicay watakay kiliakay tukoy ima avianan chipak bien chayna legona palyaykona chayna a ver willakoy maña y hay curiason chiricao revisay chicanchi último minuto willakoy kunata chapas último willakoy kuna chay kamullanman kaylawmanta maylawmantapas chayta revisa chay uchkanchiriki chaymanta revisa chikasunchiktariki más tarde ricao. Bien, entonces jale es un chiño con willakoyta porque ya riki apuramos ahora chipsachu con 10 de la noche kay willakoy cheri moriko con palegona kay wirahu charikao kay chiara la piachas kanchina karja kañaku irikao kay chiarapi kay tambiluspi chaynallataq karjataq kañaku iriko akus vinchos chaynallataq waka nakuna achka hawakunapi kañaku karja waqllawan paleguna chay kañakuypi machu chariki qanchischunku qanchischunka iskay watachayuq ña machu chañarik payqa amachallasqa rikao amachallasqa ninata y manariki como mana joven inañachu rikao chaqaya nina riki rupa rullan wawqillaygon palaygon nichqariki quemadura de tercer grado quemadura tercer grado kay chiara lawpi cha amachasqama wawqillaygon palaygona tayta Mariano Wasuayo Jayo pay iki kachkan sasa chakuypi ninapa rupasqan puso susqa riki wawqillaykuna pani challaykuna chaytataq nichkanku rikao chaytataq nichkanku pronóstico reservado nispataq riki wawqillaykuna pallaykuna grave kachkan grave lesiones nichkanmika wawqillaykuna pallaykuna sanchina riki ninataqa runam pajarichichkan rikao runam kañan chakrata hupakunata chaylla atrasota kañayakusaq nispa hinaspañata riki liw kañakuykunku riki wawqillaykuna pallaykuna ña riki autoridadta tajuichakuchkanña pim kañaykusqanta quizá kikin kaymachupis kañaymaykurqa nispa riki chay gambin seruptin riki amachasqanpi rupaymarunqa chaypis kanmanta rikaw
Más rimari wawqillaykuna pallaykuna ariña ninchikña kay ninaraura amachayqa huchayuqmi delito carcelniyuqmi pero manam runa chayta manchakunchu mana manchakunchu wawqillaykuna panchallaykuna hinaspariki como mana manchakuy kanchu aspari hinalla kañakuy kachkanriki wawqillaykuna panichallaykuna y kañanakuy chaypi kaypi grave kachkan hayna watakunapas kanan watapas achka kañakuypi ruparqarinku hayna watakunapas ruparqarirqaku manam chaykunata masta munanchikñachu wawqillaykuna pallaykuna mana masta kay kañanakuyta munanchikchu más bien riki sichumo chaqmayta munanki imapaq kañankichu más bien chay montuykuychi ismukunami chay wanyanqa wawqillaykuna pallaykuna wanyananpaq más rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay año nuevopaq ñariki kay yachashqanchikna vacación sábado domingo kunankunapas claro wakiq institucionkunapi llamkaqkunaqa hinalla llamkachkanku wakiqkunaqa manaña chayriki hampusqaku kay naman riki kay vacacionpi nata kay año nuevota chaskiramusunchik nispa wawqillaykuna pallaykuna tinsi carrontin aylluntin wawqillaykuna pallaykuna mayuman pawkuykunku kay mantaro mayuman wak oroya lawpi wak yana allpa nisqan lawpi wawqillaykuna panichallaykuna iskayllas lluqsirusqaku ñakayta wakiqkunaqa wañukullasqa manas carrumanta apurawtaq lluqsiyta atisqakuchu incluso uña wawa chapas chaypi ruparon nin wawqillaykuna pallaykuna wankayuman hamuraqku riki wawqillaykuna pallaykuna nisqanriki chay chofer chayñataq uña warmakunan chaypi ruparon iskayqa pawaron riki wawqillaykuna pallaykuna kay wankayuman hamusqankupi chay riki kay tayta Lincoln yupanki paymi riki chay chofer kasqa riki kay mantaro mayo mas achka riki wawqillaykuna pallaykuna chayman riki carronta pawaykachirashqa kay kilómetro 5 carretera central Oroya Huancayo nisqanpi más riqsisqa como mariachi chayna publicasqa kachkan redeskunapi mariachi perdió la vida mana chiqapta puni mariachichu sino simplemente sutinchанchik mariachi nis seguramente takipakun takiyta yachan riki chay charro chay mexicano estilullapi tú eres mariachi nispaña riki chaymantachu imapas kanmantachi bueno pari chay mariachi riki wawqillaykuna pallaykuna wañukullan chayñataq pay riki warmintin y churintinkuna riki hamurqaku seguramente kay tayta wañukun ishkay churichankunapas wawqillaykuna pallaykuna warmicha kamaraq kasqapas riki huknin pusaq killachayuq uña wawachallaraq wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki Dayana Martínez Beltrán pay kasqa trabajadora social pay pawaramos riki yakumanta wawqillaykuna pallaykuna kay seguramente karqa chay cinturón seguridad chayta chutananka mananankama jijiparurqaña riki wawqillaykuna panichallaykuna chaysi riki mandanku kay panchanchikta kay mama Dayana Martínez Beltrán pay riki como trabajador social salud man riki salud de Oroya nisqanman chaypi nisqanriki policontuso múltiplo takapakusqa kachkan nin riki wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi porque pay lluqsiramurqa riki yakumanta pero wawachantas wawqillaykuna pallaykuna challpasqanpi jijipasqa riki chaymi kay willakuypi nin riki hawachkaptinsi wawachan wañukusqa ninku hukpi rimaypi wawqillaykuna pallaykuna bueno chayna llaki pasakuchkan kay punchakunaman chaymi nikichik riki wawqillaykuna pallaykuna porque kay igual navidadpapas chay chocolatalaman risqankupi chaqa chay ishkay wiraquchakuna kachkan hasta hermanokunapas kay chiyanaman chiyaralaman risqanku chiyaramanchu mana wak chushchilaman risqankupi chay wichikuykurusqa chaypi wañukullanku wawqillaykuna pallaykuna según willakuyman hina kay Josan kay warmin Dayana ishkay
wachantinguna rirqakuninmiki chay mayuman wichikuykun wawqiykuna palaykuna iskay pachak chankari ninmiki chay ukucharaqsi kasqariki chaypi chay ña wawachapas wañukuna mas rimari wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari kay programallanchikpi ña programallanchik chaykamachkan ña saluditos para todos los amigos, saluditos para Freddy Curi, presidente de la comunidad campesina de Vinchos, alguien llama wawqichallay Freddy Jaucallama, puta pasaykun hinaspariki kay llaqtanchikta kamay kachinkriki karguta chaski kullaspayki mas rimari wawqillaykuna palaykuna mas rimari chaynallataq kay Arquipawa Condesuyo nisqanpis wawqillaykuna pallaykuna warmikuna qaqata wichikuykurunman kasqa y chaypitaq wañukunmanku kasqa iskayni chaytamtaq wichakuchkanku imaynanpitaq iskayninqa chaypichu pilia imarqaku hinaspa tanja nakuykunku nipas mana wichispan riki hapinakursa iskayninku ichachum hukaqnin wañurachispa chaypi dejaykun bueno materia de investigación nisqanku ari haynimpa tarrera wawqillaykuna pallaykuna tarirunku kay iskay ayata riki warmikunapata kay Iquipi nisqanpiwak distrito Río Grande provincia Condesuyuwak Arquipalawpi wawqillaykuna pallaykuna chay warmikunas kanman riki iskay chunka pichqan o kimsa chunka watayuq kamalla sipaskunalla wawqillaykuna pallaykuna chay riki nin wichiykunmankos kasqa riki chay andaribel ninkuchu chay o canastilla de carga nintaq riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chaynichka rika chaychu chay chaynichkancha piliaspachum chay tanqanakuykurqaku wichachum pukllaspa wichachum tipiykurqa seguramente chimpa kan huklawkunapiqa chayna wawqillaykuna kay cablekunata watarunku hinaspan chayman canastachata hina watarunku hinas chaypim warkunakuspa a veces chimpanku wawqillaykuna pallaykuna chayqa kan achka qhawaqpiña rikuni kay videokunapi wawqillaykuna pallaykuna mantarunku ninku chay naspa ninku rikaw entonces chayna wawqillaykuna pallaykuna chay ayata riki ña quqariykunkuña hayna punchaw wariykunkuña hinaspa riki nin ari hukninqa gordoniqmi kasqa pantalón color manteca nin rikaw y polerita rosada y yana zapatilla chay hukniñataq chayna gordaniqchataq puqusqa chalim puqusqa sipaskuna kasqaku polo chayuqlla y chayñataq riki nisyu kiri kasqa wasampi wichikuspachum chay wasachanta kirirukurqa icha wañusqatachu aparqa bueno imatapas niswan wawqillaykuna pallaykuna porque mana yachakunchu rikaw porque mana niswanchu wichiykun nispa porque mana kaypi niyunchikchu wichiykunkus nispa simplemente nisqan canastilla chimpanachapis riki canastilla chimpananku ukupis tarirunku iskay warmikunata nisqanmi tenqa chay canastillapichu chay pelemarqaku wañusqatañachu chay huknin sipas apamurqa hinaspan chay wischuchkaspan atipaykachikurqa no sé o pelearakuchu hinas wichiykamuspan chayta mana yachakunchu chay nisqan materia de investigación nispa rikaw porque imaynama tarirunqakuqa chay nis chimpana riki chimpana mana chay canastilla ukupi tarirunkuqa sino ukupi rikaw jaja ukupi wawqillaykuna pani challaykuna incluso kaqay nichkan huknin warmiqa solamente polo rosado halalla y pachanqa maytaq chay pachan chay huknin warmipa maytaq chay ukun pachan maytaq chay walinchu pantalonchu imantaq chay maytaq kaq nichkan herida profusa wasampi nin rikaw porque completo chikan mari iskayninku wichiykuspaqa imaniswantaq
No sé, Waujilegona Palegón, porque aquí ya no se puede decir más bien, soy una chica de investigación, rica, y me nampim kai, warmi kunata iskaita tareron, kukninta yaja, jalayata ni sun chica. Huknin jalayata, huknin su sekari que pachayo, casjaricao, chaca pantalón neyo, y polera chayo, y zapatillayo, hukninga solamente polito rosado, nada más, polito rosado nada más, man jalaya. Más rimario llegona palegona cheña tariki comunidad de Ocoros mamalay mama Ocoros manta kai willakuy chayamon Ocoros pes kai doctor tamanaña munan cuñacho mana alin doctor se kakullan kachkan se graves faltas mamalay mama chay si llaqtarunapas manaña munan ñacho. Incluso kagay informe oficial de clase Ocros chay mantapas manda y caramunco carta chata chay penichkanrike red salud wamangaman en las panichkanrike kay médico cirujano Joseph Abdón Alanya Cruz del Centro Poblado Distrito Ocos recomendado expresamente que no se le renueve el contrato desde 1 de enero a mañana contrata chanta paipata ya pai chignacho nisparicao pai siriki kasja chay au contratas jalla o legon maijinta kamaya contratas jakar jaricao kasninta kamacho o Ninta Camacho, porque manarik nombrado choriga, porque nombrado taga manam contratachkango cada latocho, ya nombrado gacha epi plazam pique coca con rijao con pelegona. Mientras contratas jata mensaje contratai con que inaya siguen paga inaya contratai con una renovación nin rico con pelegona. Entonces chay documento ta manda y camulan co con pelegona chay documento perrique kaitaita Alfredo Carpio Luque, gerente de Class Ocros, firma y caramon Waujilegona Palegona. Chay Pinichkan, conducta incompatible con un establecimiento estratégico 1-3, que atiende emergencia 24 horas. Es cabecera microred para más de 7,000 habitantes. Ni Waujilegona Palegona. Mis tipis ahí informe para partichantalí llegamos chiquima para ya jananje paricao. Entonces seguramente que hubiera escuchar mana llam que estamos ancho ricao o ora llam pillam que estamos an que wamanga pina wamanga pecha ora llam pillam que con ricao que le con pelegón. Mientras chakra peja doctor que manam samancho atendenan puncha ricao puncha como cualquier horario de oficina atenden ricao. A 8 de la mañana, 5 de la tarde, hasta 7 con a veces atenden con turno o según turno, ricao. Y chay mantaja, manam doctora Samancho, puñuchkaptimpas, emergencia nispa, hayaku y kanja doctor pawananmi, imay orapas, chaupitutapas, warmentim miskita puñuchkas papas, igual pawananmi, wauqillagon palegona. Porque China chay hospital incluso Niskan Chagaya Jaikarunam 7,000 habitantes porque chay pikachkan microred Waujilegón Palegón como microred kachkan rike pustakunapas paykunapa makimpi chayman rinanpa Waujilegón Palegón chay sinin se negaba a atender emergencias maya emergencia kaya problema ya ves. Emergencia tapas mana atendita monancho. Kay nakonan chay hospital pillam kapakun Waujilegón Palegón o postakunapi. Y mapaya chay doctor pas estudiar. Mejor estudiar con carjoco tarika oficinista canampa en las paja manarika. Yo soy oficinista, por lo tanto horario laboral. Dice yo jaleina oficinista del yam kapacus pa yam kapakun nas paga. Fuera de horario, ya no papá, estamos fuera de horario, ya cotimuti que ya hora de oficina atende ahí que es para mí, aviaron chiquitica, ahora una taj, oficinista, pero doctores, Waujilegón no son oficinistas, manan oficinistacho, ya, emergencia jamón, atenden a mi Waujilegón chay para estudiar con doctores, runata, yana pananco paj.
Doctor kunapaq manam kanchu maniswan kay claro kanmi vacación año completo kaytaqa kan pero paykuna anki vacación pi kachkaspinpas emergencia ladonpi karonqa hinaptinqa atendina wawqiykuna palaykuna ajay ninrikaw mana atendita munanchu total emergenciata telefononta hayamuqku o whatsappninta hayamuqku hinasparik doctorcito urgente kay wak doctor pawamuy mana atendiqchu wawqilaykuna panichallaykuna mana ni chay hayakuyta fuera horario oficina ya no ya pitaq chay hayakamuchka a veces doctor rika doctor imataq número y nispamika entonces a veces doctor pasakunña rika pasakunña samakuqña cuartonmanña tiariki ya doctor pawamuy kaypi kachkan emergencia kay hospitalinchikpi pustanchikpi doctor puñukuna nispa ni contestaqchu ni mana wawqilaykuna palaykuna ¿qué tal doctor wawqilaykuna palaykuna chaymi niskanchik kay doctorkuna yanqachik estudianku rika kayna médico kanankupaq mejor hukta estudiakunman como digo oficinista ahí sí pues hora de oficina papá nispa ninki rika a ver médico como médico del establecimiento rikenin kachkan amerika chay especial punchawkuna mana puñuspa mana samaspa atendinakuna ninrika chay punchawkunaqa 24 horas atendinayki mana puñunkichu himchi chaykun que mana imapas kaptinqa huk rato hina atendisqallaykipi chaynamiki y ahora wawqilaykuna palaykuna imatataq ruranqa kay red salud wamanqa kay asuntopi mejor ya ripukuchawña wasinman wawqilaykuna palaykuna yanqa chay doctorpapas chay médicopapas estudian rika claro pues imaynama kay pasakuchkan kay ukrusllapi wawqilaykuna palaykuna imaynama kayna runakuna huk lawaman mandaronqaku igual chaypipas ruranqa wawqilaykuna palaykuna único kay wamangallapichika wamangapi susiqarika horario oficina y por turnos turnonpi tukasuptikiqa mana munay chay turnonpi rinayki rika pero kaypipas igual rabiachikunqachik mana turnon tukaron que no tenga ña punchaw pasaron niña turno noche más no nispachik chayna negakunqata incluso niskan kachkanmi más denuncias llaqta runapa denuncian mana allin chay doctor atendisqanmanta niskan wawqilaykuna palaykuna es un relajón no está comprometido con la salud munas atendin munaspaq mana chateakuypi imapas chay rurakuypi chikakun mana riki atendiypichu wawqilaykuna palaykuna incluso nin chay doctor si pasakachakun yanqapas wamangata richkan nispa pasakamuq wawqilaykuna palaykuna abandonando su cargo tenga abandono por cargo wawqilayku eso es grave pues imaynama chay tiyananta dejaykuspaqa pasakamunqaqa abandonando sus visitas a sus pacientes porque doctor riki unquqkuna hospitalizasqa kachkan pustakunapi chaytaqa atendinan hawpayananmi tutapunchaw oranlla chaytas pasakamuspas dejaron wawqilaykuna panichallaykuna incluso riki kachkan mensaje de chat chaykunatapas como prueba presentanku wawqilaykuna palaykuna ¿qué tal doctor wawqichalay panchalay chayna llaqtanchikunapipas llamkakullachkanku chayta qariyamuna wawqilaykuna palaykuna asnupi sillaykachispa qariyamuna ya kunkanman juita wataykuspa chapi chay juiwan mudakuptin vidallan cambianmanpas chayñataq ninriku wawqilaykuna palaykuna población o llaqtas riki nin
taitan si kai doctor o kai médico pa ni son chi kai médico pa doctor ni chiquiarica siempre taitan si kai médico pa nombras jaña kai dire sape. Entonces, como taitan nombras, entonces no pasa nada, pues o que llegó no palegona. Y maps haikaps captain que taitan protegen o que llegó no palegona. Que guamangapi que dire sape yam kapa con taitan ning. Entonces, chairi que cairuna hakai na o que llegó no palegona. Tenga ima pa ma chay médico para estudiar, para me estudiar con mangarja. Chay nich kangrikao. Pai chay taitan se protegen en apting se cairuna chay na oje con apalegon. Ating pai cargon daja simplemente ni por cumplir, porque hasta abandono de cargo nich kan oje con apalegon. Incluso ni que no tiene habilitación, mamá. Sin habilitación el Colegio Médico del Perú no tiene habilitación. O sea, colegiatura en manacancho. Simplemente por recomendación nombra y conco. Como estudio en Tocoron, mana presentan la chuchaeta ya nombra y conco, chay jampi paco piña por ichkan. Entonces grave, no palegona. Entonces mana como médico cirujano chuliam capaconanga, si no imam capacona simplemente como asistente, simplemente asistente. Asistente médico, ya pasan que yo soy asistente médico, pues. Estoy tocoro niñame que pero falta habilitación. Título un cachcaña chiqui. Pero aunque título un catimpa, si mana chay Colegio Médicos del Perú habilitancho colegiaturante no tenga, no tiene pues valor, no palegona. Entonces esto está para denunciar no palegona. A ver, maita chay Defensoría del Pueblo, maita chay Fiscalía, maita ¿dónde está Colegio Médicos? Que el doctor Conata sancionan en copa. Según Ordenanza Regional 017-224, Gobierno Regional de Ayacucho, Consejo Regional, Nin Chaipi, obligatoriamente colegiatura y habilitación profesional. Kaita deben, kai Gobierno Regional P, kai Diresapi, Yam Capaconan Paja. Porque es una responsabilidad de médico cirujano. Pai pa makin pemrona pa bidang o ojilaigona palegona. Pai pa makin pem. Enfermera, sí, yo soy enfermera, yo soy asistente médico. Técnicos en enfermería, técnicos en laboratorio, etcétera, etcétera. Ancha me soy jaricao, no yo jaricukpa, mando lampem kachkani, yo solamente soy técnico asistente. Eso. Chana ni nada, jaricao. Pero si es un médico cirujano que no está habilitado, mamá. Más rimari llegona palegona, más rimari chayna yata. No sé, imach pasan que gobierno tawa llegona palegona. Manam chay suaconata hapinchu, como nishay pinaricao. Kay Congreso pelita paikuna pa chay ley pro crimen nishantaro ay kamonko que quien copas protegina con copa. Y mana llam cancho que tienen que ser para contrampe porque lima pehuaño china que cachican sapa puncho. O claudia está con una pepsi igual, wan china que cachica sapa puncho. Wan chichcan, código extorsión no darcona. Pero enemigo político está como Pedro Castillo, Betsy Chávez, Mirta Vázquez, etcétera, etcétera. Chaypaj, eso será justicia o que llegó una palegona. Chaypaj, eso será policía, pasó a que llegó una palegona. Hawaichi, cayo. Cay gobierno de José Jerica y usurpador. Porque usurpador no es un ya no le vas a decir violinista. Es otro usurpador de palacio, o que llegó en palegona. Achka policía ta
kay embajada México punkunman choraron. Chay embajada ta cuidachkanko. Imapaq ama Betsy Chávez escaparonanpaq. Puntata karqa kay haynimpa punchawkunaya. Aslia policía kun haykaya cuidachkan pero aslia. Kunanja policía kakuchkan achka wawqillaykunawan ahí dice 3 veces más. Mayna peligro ñataq kay mama Betsy Chávez kay gobierno pa wawqillaykuna peligro porque ni son kay gobierno pa peligro porque llaqtapaqa manam peligro Betsy Chávez es un asunto arica imamantan payta simplemente Castillo ampara koykuspam arique congreso to wichayta munaranki nispa chay quintuwanmi wawqillaykuna peligro payta arique sentenciachkanku o sentenciaron con eso porque ya sentencia luqsiramun ñarikaw. O manarachos, no, solo Pedro Castillo Pachos luxeramonja. Pero luxeramon ellos paibaps porque Pedro Castillo tagleran si paibatagmana, pero es que Aníbal luxemuch cara. Tanto Aníbal Torres, sí, sentencia cachcaño, Aníbal Torres papas. Chenya ministro un papas, ya. Entonces caetan y sunchi. Ima peligro tag Pedro Castillo o Aníbal Torres o Betsy Chávez o Mirta Vázquez que Perú llaqtanchikpa. Nada. Es una venganza política wawqillaykuna pallaykuna. Kay político por allá kay pelea kuchkanku wawqillaykuna pallaykuna. Peligro hariki mismo Congreso wawqillaykuna pallaykuna porque leykuna taruamuchkanku kay llaqtarunapa contrampi. Peligro hariki mismo gobierno de Jeri wawqillaykuna porque paymanpas ariki Congreso atita qoykun leykunata ruachakuyku gobernanaypaq nispa. Chaypam sutin facultades legislativas. Peligro hariki kay fiscalía, kay Tomás Galvez, chaynata Patricia Benavides, chay wakiqkunawan wawqillaykuna pallaykuna. Porque mana investigachkankuchu kay Perú llaqtanchip chay sasachakuykuna pasakusqanta. Claro, chay wakiq imaninchikmi chay delito común ninku rigaw. Bueno, chaytaqa chay jueces de delito común apachkanku rigaw. Pero chaqay kay wamangapi wañukuy mana puririnchu. A nivel nacional wañukuykuna karqa kay Boluarte wañuchisqan puririnchu. Chaqay chay truco haynimpalla chay wañurachinku chay trucuta chay denunciakuna puririnchu chay trucopa nampas pasaron pa delito común. Patricia Benavides pa makinman wawqillaykuna pallaykuna. Entonces mana puririnchu. Ellos son peligro para la sociedad, todo que le hagan peligona. Y más peligro para ver tanto policía cuidan y Betsy Chávez está hecho guañuchito monango en tu país protegichkanko. No, eso no es para eso. Ima nispa aunque cuidachkanko ama Betsy Chávez escaparonampaj nispa. Incluso que el gobierno Jeri nirinña, que hay corte interamericana man, que hay OEA man, ima nispa. Betsy Chávez mi que Castillo Piu angari que chay man alintaro hay tamunar hako yang congreso tuchai tamunar hakas tukuito. Entonces alguna sepa que hari OEA mensajita chorar jamaica. Cierto tachi que nis pachi que OEA hari que creeror hari que Pedro Castillo que hay congreso wicharonan taricao. En las pangari mensajita chorai camor hari que no auxilaicona pallaicona. Imanispa manam chay Castillo pa nisqanta cumplinacho estamos en contra nispa no chayta ya ves hamkuna pues nirqanki chikmi que nispa chayta hapikuspa chaqaya yangachanku chaynaqa chay leykunata hapikuykunku paykunas yangachachkankunas pakakuchkanku justiciamanta nispakunaraq pero ya oyapi nimunkuña manam chaynachu kayqa hamkunan pallachkankichikqa nispa pero mana justicia kachkanchu wawqillaykuna pallaykuna. Así está el gobierno. Venganza política para eso se ha jarigado. Y manispan che cuida chin tanto policía vanga. Basta par de policías o con kay Navidad pim kay Año Nuevo pim
escaparon man fiestat aprovechai kuspalla nispachika cuidachishkanku. Mientras Huanchinacoyga, Sipinacoyga, chay Naconaga, chay asaltantes, sua policías, chay Nayataj, chay sicariato, chayga, chay pa cancho policía, le acompañé con. Chay Nayataj que cajaya, iskay delincuente kunatas watucharunku wawqillayku paykunas armata fabricas haku kay Cuscupi chay comando Bermejo nisqaman pertenecisqa ninrika chay comando Bermejo kaspajari que será pues otro comando rika comando Bermejo, o sea, solo por parte de la policía wawqillayku palegona. Porque comando sutewangari que policía ocupe militar okullapi me sutinchanakonko anami que kaya taruna per civil ocupe kanchoma militar ocupe policía okullapi pinchaya yaganiri que iskay werakuchakunatas haperunku paykunas armakunata ichisuta fabricas haku paykunas chay grupo criminal comando Bermejo paykuna riki chay Cusco y Madre Dios nisqan pillamkanku hinaspa chay armakunata hechizo armakunata fábricas haku chay wanchaq nisqan napi mecánicapi o tallerpi wawqillaykuna pallaykuna chay huknin siriki Hernán payriki chay armata riki hispirachiptinku armaq armaq hispichiq riki hispipachiq chay pasutin ensamblador rikao ensamblador de armas automáticas paypa makinpis tayarunku rikao armas tipo UCI tara fabricas kakups huknin riki ya funcionachkaqña caserinas accesorios chayantaq kay San Jerónimo nisqan piñata haperunku Irving Solís Álvarez y Brian Palza Huarca 33 28 años paykunañataq chay armarantej kasqa y paykuna nichkan rikao kay hapisqanchik o sea kay policiakunaya nichkan kay hapisqanchik runakunaqa chay mineriapi chay suakuypi asaltupi chaypaqmi chay utilizaqku chaynataq chaqaya kitarapunkutaq revólver droga y wakiqkunatapas chay sirik juez ni korun ya prisión preventivapi preventivolaraq rikao ya chay prisión preventivapi arik tiachakamuchkaychik kay investigación purinankama maypipas chaypipas nispa ni korun rikao ka uchkuwasima aparunku wawqillaykuna pallaykuna chayñataq kay gobierno wawqillaykuna pallaykuna ña cambiaykun ña comando conjunto fuerzas armadas ta kunanqa César Briceño Valdivia kay tayta qheriqa cambiaparon kay congresopa yanapakuyninwan achkallataña policiakunata incluso comando de fuerzas armadas ta cambiaykuron imapaq porque chaynapi riki kay hamuq gobiernopaq riki kunanmanta preparachkankuña wawqillaykuna pallaykuna entonces kay hamuq gobiernota rik hawarinqaku sichun mana fujimorismopaq hinachu kan hinatinqa imatan ruwarunqaku golpe de estado pues no entonces kay comando fuerzas armadas riki más allin riki wawqillaykuna pallaykuna kunan cambiaykurun que no dice nada mana imatapas ninkuchu kay policía masinko militar masinkuna generalkuna porque Castillo cambiayta monarca hinatin imata nirqaku no manaraq complechkaqta yanqamanta nispa denunciarqaku incluso chay proceso kunankama hinalla kachka policiakuna tarika bajaykururqakunata asumichinanpaq chaytapas yanqa bajachishka yanqa incluso fuerza kutiykachinakurqaku pero kunan kay tayta qheri kay violinista aunque manañam violinista nisqañachu niskarqani pero hinañam chay nichkanchik rikao pay riki cambiaykurun chaqaya no pasa nada militarkuna policiakuna están contentos tranquilitos kunanqa piñam kachkan wawqillaykuna pallaykuna César Augusto Briceño Valdivia pay siriki kay 1 de enero manta asumiykunqa como
Comando General de Fuerzas Armadas o Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Entonces, David Ojeda Parra Paimiriki Carja. Entonces, Pairiki Kai Killacha Tukuchaigon, pagarin Minchalaña Mikao, pagarin Minchalaña. Y Ñariki Pai Tawachunka Watanta cumplí con Ñarin Ningao. Entonces, ña kunanga jubila kuchkan, ña wajila kuna palaikona. Tis kunan briseño yaikuy con Riki. Más Serimari wajila kuna palaikona avanzación chica Zuliana Lainez, presidente de ANP, Imanintag Pai. Periodista kunatas kunan watariki tawa tawaño rachillanko. Octavak Nortepe, Octaca Icalaope, Limape. No se me una pichcampas hukninja, chequim se la tuyane. Octañat silvape wañuchita monarjaco, pero mana wañuchinguracho. Y mana chaillacho, que periodista nin, que de acuerdo a la presidenta Mama Zuliana Lainez, para América Asociación Nacional de Periodistas pertenecen, ni que periodista kai jakunan tiempo peja kai Perú suyo peja sasa nin, y chigata pone sasa. Ñuqanchik que mana pipas maypas imatapas niachkanchik porque quichuape, quichuape rimakuchkanchik, quichuape kay programanchik tobachkanchik. Y quichuakunalla uyariwachkanchik, mistikunaja mana ancha uyariwanchikchu. Entonces mana mistikunaja chay quijanchikta chayachinkuchu. Además somos un periodismo comunal inallankanchu awqillaykunpalaykuna, o sea local. Si bien es cierto, Huillacuinenchica por a nivel regional, es Lima, Pucla, pero es más regional. Pero también periodistas de investigación como IDL, como César Hildebrand, China o Ucunapas, Paikunatapas, que el gobierno amenaza chikangmi, ko awqillaykunpallayku manami que chikapta rimachkasqanku era hucha felicitay que nincho mana upallay nispa nin awqillaykunpaykunata naspa chaskin amenazakunata. Incluso leykunata ruwamuchkanku rika amaña mas willakunapaq, por ejemplo, kunan leyta ruwamuchkanku amaña pipa maypa huchanmantapas rimanapa huchan kachkaptinpas. Nitaq fiscalía pipas amaña chayta chay huchanta publicananpaq chayta ruwamuchkanku awqillaykunapalaykuna. Nichkanik estamos en un nivel catastrófico imanentaq catastrófico imanentaq awqillaykuna, o sea catastrófico jariki chay inicio pachacuyo pasacuron hinatin lie wasikuna wichikuykun edificiokuna wichikuykun wañuykakun kirisqakuna kakun sasachakuykakun anchaypim sutin catastrófico. Nisiota pararamunaspa lluqlla aparun llaqtantinta chaypi wañuy waqay wiji anchaymi chay catastrófico. Entonces, China hinas kay periodismo kunan kay tiempo pe awqillaykunpalaykuna kay Perú suyupi por culpa de este gobierno awqillaykunapalaykuna. Kay gobierno nispa nichkanchik kay gobierno del Congreso mana kay Geri mantachu. Porque Geri y Boluarte karqa títere. Incluso Boluarte mantaq nichkanrika kay tayta Hildebrand imanispa es solamente una máscara. Boluarte títere me carga, pero que Jerija máscara yañam, o sea, simplemente una imagen. Dibujo y nayañam paeja, manañam titiriñacho, ningún que le hagan palegona. Entonces, incluso que ya está con API, Wiñacucunataps igual afectamos también a nuestro, no a nuestro programa, pero sí de forma personal. Han afectado varias veces a Awqillaykunapalaykuna, siempre como profesional llamka pachakunchik huk institución kunawan asesoramiento chaykunata ruraspanchik, consultoría, ¿no? Chaypan sutinchik consultoría, y justamente a través de instancias o Awqillaykunapalaykuna karqa problema
institución llamkapakus alguna mana kay municipio ancho municipio de diferente sino consultorías privadas, consultorías a otras instituciones chayan ruas hanchi con ¿ah? Y achkakutita chaymanta gracias más bien a las instituciones paikuna que abogadón hemos salido simplemente sin roce nada más. ¿Ah? Chay programa en Chicarja, ¿ah? Hay programa Japajaruro. Chay tapas kay gobierno upallarachin mi ko con plegona. Kay gobierno upallarachin chay programa en Chicta, programa Japajaruro. Alintami que sábado o domingo ima puncha una churach cargan chigri que chay Japajaruro tarikao. Unay wataña mana churika mana kay kunan watalla choyo kunan watallin tajalla chay guchkarganchik chay ley apsinis hanta aprobaramonko y chay programa Japajarurunchikta manaña atinchikña chupunta mapaita porque kay programa pe anchata rimarjanchik kay políticamente kay gobierno manta rikuawjileygono peleygona y ha sido cancelado justamente este programa por culpa de este gobierno. ¿No? Mana ñojatachu directamente comunica y camargo, sino chay institución o llamkapakunchik chay institución kunatayari que hatipay kamorja. Justamente kay wasi kama jamorja chay ana chay apsi chay llamkapako. Ingus testimonio tapas pay jojarir janwa le pon panlayko ñojamantar kao. Le apsi chay kasqa institución chay man jamor huk payasepas ¿ah? Ella ha venido pitak chay Tarcisio Quispe nispa jamora wawqillaygun pullaygun wasim. Yo vengo de apsi nispara ricao. Yo simplemente yo soy así externo. Así estaba con Jaikapicamaya Kaina Kanga, Kai gobierno Jaikapicamaya Oaxachinga, Yachtarunata y Kaina Huillacuicunataps Jaikapicama Upayachingaco. Ojalá y pronto tu curuma con pelegone. Continuamos. Kai, mi sucera vida. ¿Qué tal serenos chaeta mororanco sereno con Kai? Mágico na pipas cachcan operativo, incluso Kai Wamangapi, pescam operativo con Aja. Operativo Taroaro Lasjaco, Calipe. San Isidro, pero Limapi, Panichallanchi seguramente, más taguar mi choco no cae pillam capaco, Jaripas cantama, Panichanchik, Chuauchanchik, Chopia, cae lam capachacular capaz y que careta champes y bichillo durante chacos con angari que veranoña. Y chagaya chay, tú eres vendedor ambulante, nispa quitarapunku, chay carretilla chanta. Carron coman gesperachinco. Chay suagonanku carro man decomiso nispa supinchai guspa enaspaja chagaya wakla esquina pisayaiku kunaspa chaypi miko kusqaku chay cevichita chay alto man jespero chay carro man kay carro jespero kay carreta kuchupi kachkan y chay cevichita servenakoy kuspa saksananko kama miku kusqaku incluso apa kusqaku rawawqilaykuna palaykuna. Son sereno de la municipalidad San Isidro, Kai Tariki, alto piso man de San Isidro, pero puro edificio, Ricao, Chay manda Chawai Gamorga, con las parica y fotota, toma y cororja, Corico Augilecona Pelegona. Hay sereno con una pasca y yachta, Oaxachita, Augilecon Pelegona, que hay un yachta con una peja, Chacra pensar ser un chico una gallenta yamcan, porque Chacra peja, man ancha. Hay un problema con la cancha, pero que hay ciudad perca, principalmente vendedores ambulantes, o con plegón. Yo quitarapon, camioning man gesperachin, chay pe wichako y con compe, más o clau chapiña, man, yering manancha. Arantico jariki kurika chachkan wahai manta, si bichichaita, carita chaita, ranchakunaita, nisparicao, y me aguanta con acuticos, nisparabia, wahachkan, sereno con añata. Feliz Uiton kota saksa chikuchkan wawqilaygon palaykuna buchinko taw pisco con nina chihuahua con
Entonces son chihuacos pues, prácticamente. Chihuacos han hecho tunata uxiparon. Ya chay no te va a con pelegona. Acá hay municipio carro recupera ya hay foto cachai está alerta fiscal ni escaracho caipi y manisgan cam sobre echan mal letron suma sa trabaja con. Pero es cargo de la municipalidad de San Isidro. Que hay sereno con ya dro. Mari va a con pelegona orange por allá mangrik pasachkan chenya taja kunang lunes rika nya resumen tarwachka son chingnya porque kai puncha con ape siempre resumen con tarwana riko a con pelegona es puncha ya resumen tarwach canchik pasa con una pega a veces en manata pero ya vamos a iniciar un poco con unos resúmenes jale son chikriko a con pelegona kai ayacuchupis Chayna Taniwanchica y Dirección Regional de Agricultura Chunca, Pichja, Waranja, Malta Quichuapi, Mongay Chacona, Uywa Chacona Malta Chacona Malta Baquilla Chacona Torillo Chacona Chucamps Mamale Mama Becerro Ninchimique Mistipe Chay si nace con auge con genéticamente chay sumaj y manicum chayta cruzaditos pues no cruzaditos. Chay naniwan chica el gobierno regional Ayacucho auge con 15.197 becerritos de alto valor genético chay nace coros jaconan Guatape. Así que chay 15.000 más con api chay becerro chaconan gachcan auge con pelegona. Maikona pichay caro, se cae 25 guatamante ni machcancha, manari machcancha cae diciembre que llaman tacho. A nivel 2025, desde enero manta hasta Conangama, cae Turil Chacona o Baquilla Chacona, Nasicurong ni que cae Parina Cochaspi, Lucanaspi, Huancasancuspi, Vilcasuamampi, cae Huamangapi cae distrito de Vinchos, y Cangallo Piñata, distrito de Chuschi. Chay conapes rique kay roray coronco chay inseminación artificial nishantarika con razas bronchuish flequip y shorton chay raza con cruzay coronco son cruzaditos pues no son cruzaditos nan conan kachkanrika sumaj chay vaca chagon astoril chagon gasbabsu vaca lechera con amaj tacho Ñuño sapaka con rico auge con plegon especial lechera con aricao porque yo ganche pacha chusca chanche con agarik aslata mulechita con aricao especial lechera con agua auge con plegon es que aquí se levanta mal achkachka chawan aricao mana kai peniwan chikcho exactamente vaca lechera chaconacho torillo chaconacho y mainaya pero Kai pineach canchi, kai raza chaconas con nasi cuy con kai cruzado chacono, o con pelegona, cha inseminación artificial, wan cha nichkari que kai wanga más leche, claro kai pinchos pe, kai cuenca alta cachi, cha picha inseminación carjari con pelegona, chuschipas igual, ricao, chuschipas igual, o clausona, y chaña tuclao con pipas. Que cruzas gachacona jamás lichita rico con pelegona hongaricao toril chacona caspapas igual chairicao ay chapa rica ay chacona rico con pelegona chana ni canchi desde gobierno regional de Ayacucho. A ver otro a ver iskay chicachkan ragao kai taja manam kai wata pasa coi mancho sino kai ja bueno igual Mana choma pasacurus pachacuyo kay Trujillo lao pichay siwao gilegona palegona chay punta chay pachacuyo manas chay 6 grados 6.4 grados solamente kay nallas cascaricao mana kirina koyo cargacho simplemente chay wichi cacharega chay napa y machaconapas chay alto pichuras jacona masita chacona libro chacona chay mercado pichay churas chay andamio churas jaconas pampa conam le wichi cacharesja y solamente daños materiales carga. Pero chay mantas jipanta casja réplicas, o sea, cutipay o auge con palegona. Tense chay cutipay piso seja como ña punta kaj taspererón ña. Cutipay pas alinjatar tasperen de 5, 4 grados.
chaypi chay kutipaywan sesusaqa wakiqkuna kirisqa karunku awqillaykuna palaykuna. Chanichkani que 4, 5, 6 grados chaynakuna kutipay kasqa kay nortepi yaqa pichqakuti suqta kutita rika pichqakutita chay fuerte kutipay kasqa y chaypi kachkan yaqa chunkantin kirisqakuna kirisqa mana wañukuyuq kanchu porque chayna kachkan últimos informes y chay pachakuyumanta rimaspañata kay 2025 watapi awqillaykuna pallaykuna karon riki kay pichqachunka tawa pachakuyo ni siquiera kay diciembre killataq tukuchkanchikraqchu kay tukuykamaq kay yapakunqaya pichqachunka tawan pachakuyos kay diciembre killallapi hasta kunan punchawkama awqillaykuna pallaykuna kaykulla entonces sichon kunan tuta pajarin mincha pasakuqa manaña kay listama yaykunñachu rika huk listata ruachaykus yapachaykuna rika solamente kay diciembre son pichqachunka tawa pachakuyos porque kay último kay norte lawpi pachakuyuntin yapasqaña kay pero nichkanta kay watapi desde enero killamanta hasta kunan kay diciembre kama kay pichqachunka tawan yapaykuptinchik si karon pusaq pacha kimsa chunka pichqan pachakuyu kay Perú llaqtanchikpi nisonchik ya wak nortepi kay Icalawpi kay Ayacuchupipas vistaqa pachakuypas chaykurqachusmi wak Lamar lawpi no sé maykunapi taspi kacharinpas entonces llumpayta kay allpa tusukachachkan wawqillaykuna pallaykuna son casi 1000 son 835 temblores o sismos wawqillaykuna pallaykuna grado 4, 5, 6 chaylla kaypi tupusqa kachkan porque chay grado 3, 2 chay nada chakunawanqa pasaron ña waranqatu wawqillaykuna pallaykuna imaynanpin chay grado 4, 5, 6 o sea chay tawamanta tawa pichqa suqtata churamuchkanchik porque kay tawamiki musyachikunña nishuchañamiki pichqaqa manchachikunña y suqtaqa ya pawakachachikñami kay nortepi suqtata pasaron o sea suqta tuputaynati waqay hasta imakunapas wichikacharimura pirqakunapas ladrikunapas imakunapas wasikunapas raqrakacharinraq pichqawanqa manam raqranchu pero runataqa manchachichanmi tawaqa musyachichakunmi allinchatam taspichakun chaymanta uraymanqa a veces manaña sintinkiñachu carro perinki naspa pachakuy pasakurun may musyanichu purikachachkanki tusuchkanki natenqa pachakuy pasakuptinpis sintinkichu kimsa iskay kaptinqa hasta purispallapi sintinkichu tiyaspis machay pachakuyuchus ninkiraq pero kay tawataqa riki taspiruanchu karon ninchikñami wawqillaykuna pallaykuna puñuchkaptikipas kay tawaqa pichqaqa pawarachisunki wawqillaykuna pallaykuna chayna niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna Hernando Talavera o Tavera mamallay mama sutin cambiaron Hernando Tavera presidente del Instituto Geofísico del Perú paymirik umalichkasqa kay Instituto Geofísico del Perú kay pachakuyukunapa hawaqninkunapa uman chayni wachkanchik llumpay pachakuyo kay 2024 piqa kasqa qanchis pachaklas kunanja pachak más wawqillaykuna pallaykuna son 789 contra 835 o sea haynawata kasqa minuslla pachakuyukuna kunan wata más y nisunchik ya kay 2020 watapiq karqa minuslla pichqa pachak hinalla karqa imaynanpitaq sapa wata masta yapakuchkan algo está pasando con kay alpanchikwan imaya pasakuchkan chay yapakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay nisunchik kay cinturón del fuego del Pacífico nisqanpipas nisyu pachakuyukunan pasaron
Japón laupi pasaron, Rusia laupi, Alaska laupi, alguien nishuta, taspiron auglegona pelegona. Incluso niscarjaco alerta de tsunami nispara, pero mana tsunami chayamorjacho. Ya hay 2024 pega ya 700. Y kaypi maykunapis más nishu kanman kasqa, Lima, Ica, Ancash chaypis nishu kanman kasqa. Y chaynata kay lamar huchalawpi kay cinturón fuego del Pacífico nisqan pi kaqkunas masta chay pachakuyuta sintikullasqaku awqillaykum pelegona. Bueno, kay kamaya karqa kay programa llanchu awqilllaykuna pelegona pajarinkuna chayna resumenkunata ni llawnchachkasunchik paqarin minchakunapas kachkanqarikuq resúmenes semanales. Kay watantinkuna imakunas ancha hawarisqa karqa kunan pachakuyumanta qhawaykunchik. Chayntaq kay Ayacucho piñata vaquillachakuna, torilluchakuna nacieron rika chunka pichqa waranja. Masta yapallachonku, chay uywachakuna hariki allinmi llaqta masinchikunapaq. A ver si tenemos algo de emergencia. A ver, emergencia qhawaykusunchik llaqtanchikunamanti hinalla willakuy lluqsimuchkanki. Mucho iwanmi chakikuchkan uywa llapa kawsaychanchikuna nispam publicarimuchkanku rika. Chayqa chiqapuni wawqillaykuna palaykuna saschakuykuna pasakullachka llaqtanchikunapi rika. Ya kaykamalla ya son ya 9:08 de la noche. Ripuchakusqa pasakusan pajarinkunaña riki mas willakuykunata qhiperikuykuspa chaykamulachkasaq. Ripukullani. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaqkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyrikcha willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa.